Abak po kaya kayungan, at syuta na po king katlunang Domingo, ning pamanyubling mebye. Pakyabeta laking banalamisa, ring makatuki. Para king kapasalamata ng Noel and Berna Nagit, wedding anniversary, Anita and Elmer Cura, BJ Lagman and family, Ladrillo family, Lito and Lori Zapanta. Para king kapasalamatan king Aldoring Karelang Kebaytan, Monet Isidro, Ani Bondok Razon, Bernadette Garcia, Jonathan McBride. Para king personal akayadonan, Agnes David and family, Maria Teresita Punzalan, Mark and Michelle Rivera, Jeremy Robes, Mariner Cabrera, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldanan, daring makatuki, Kirby Ganzon, Jocelyn David, Rolando Dinio, Carmelita Galang, Ricardo Nogoy Sr., Teresita Banag Nogoy, Divine Brown, Gracita Bautista, Joanne R. Lazo, Baby Zaina Lorene Hope Matitu, Basilica Binuya Quezada, Angelo C. Quizon, Marlon Tuazon, Maria Raciela Socorro Ronquillo, Claudita L. Tolentino, Suzette Reyes, Joan Pamela Nang Sison, Luz Un Ocampo, Edel Umlas, Sonia Madlangbayan Agabon, Cyril Blue L. Galvez, Jennifer Manarang Canlas, Eller Vitug, Ernesto Dizon, Rodel Dayrit, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatatamong Meyangon Nabie, Dolores Pasyon Manalo, first year death anniversary. Rita Febes Ramos Cervantes, second death anniversary. Peng Masbang, Enrico T. Malyari, 40th day. Catalina Crisostomo, Jasmine Dizon, Alvin Mendoza, Juana Lansang, Santiago Hayo III, Renato Del Rosario, Godofredo Jesus, and Nenita David, Lorna Pingul, Benjamin Palad, Enrico Malyari, Zoilo Seferina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sikat, Arnel and Peter David, Rodale Olea, Rechi Vinyas, Josephine S. Alipio, Ricardo B. Malyari Sr., Norbert Suarez Jr., Heidi Sevilla, Juanita C. Layug, Dominic John Romero, Christopher Glenn Binuya Quizon, Henry Dina Caparas, death anniversary. Henemino and Asuncion Umlas, Pacifico M. Gonzalez Jr., Luciana S. Olalia, Faustino Santa Maria Jr., Renato De Lara, Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tantamco,
Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Simona Naku, Alfredo Canlas, Sotero Canlas.
Sasambang Ginoo Diyos ng kaligtasan, ikiay nga dogewana ng Ginoo, lumula tamo magsaya tamo, ikiay nga dogewana ng Ginoo, Hallelujah, Hallelujah. King Legioning itpa, amponing anak, amponin banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ni Ginutang Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamikayagom ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ko, ang timurin. Adwan tamo po king Ginoo ing ibangon nakatamo, kapamilatan ning pamamatawad na, karing sabla tamong kasalanan. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, King isip, amano, at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito ay panigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, at king papatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katamongan sana king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. King Diyos, hindi ka matatsaban mo. Kapayahan ka rin tao, siyang kaluguran. Ligaya, King Diyos, hindi ka matatsaban mo. Manalangin tamo, oid paming at tsubanwa, pagmulan ning sablang katutuan, misan ing metong abalayan aatsu king karalumduman, may kiramdam niya king kekang amano, at tikyane ing kekang anak, kabang mibabangon niya iba't king kutkutan. Pakiramdaman mo ing panalangin na niting bayong bait abalayan, at pasiknangan me ing kekang iglesia, ban apakibatan na ingaos mo. Mibangon kaya sana at makalwal king sala ning aldo, ban makatalakad
king kekang arapan, ang gaking munag ning ngalanangga. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Turing dapat daring. Tengot nga nala ning pekapunding pari, ding apostol. Nga na, dapat yung pintuan. Pamamasang ibat, king libruring dapat daring apostol. Pengot nga nala ning pekapun ding pari ring apostol. Nga na karela. Maigpit da kayong tintuan, king tuknang na kayong tuturo, tungkol king lagyo ning taong iti. Lawan yu nung nano ingke kayong depat. Kinalat yu king mabilog a Jerusalem, ingke kayong tuturo, at buriyo pang iparsala kaya kami ing pangamatena. Nga nang mekibat Pedro at ding aliwang apostol. Kailangan ing pamintuan niya ing Diyos at aliwa ring tao. Ing Diyos daring kaya katamong makatwa, pepasublianeng niya i Jesus, kay batneng pinako king krus. Tinasne ng Diyos king dane ng wanan, ban maging pamuntok at talapagligtas daring tao. Ban kanita, mika oportunidad lang makasisi ring Israelita at tanggap kapatawaran karing kasalanan da. Testigo kami tungkol kareting bage at antimurin ing Espiritu Santo. Ing regalong babyena ng Diyos, karing mapamintu keya. Tintuan dalang ena magsalitang pasibayo king lagyo ng Jesus, at layon dalang binulos. Mekolang kitngon tula ring apostol, king arapan ning konseho. Uling ila, meyakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, king lagyo ng Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo po, pupurianda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka o Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepayintulot ing tumulala king kakong kabigwan, ding kanakong kalaban. O Ginoo, linigtas me ing biyeko king kamatayan. Emo kong inabe, karing padulong na king kutkutan. Pupurianda ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pagkantayeng kapurian ing Ginoo, ikong sablang tapat. Eyo kakalingwan pasalamat, king lagyo ng banal. Saguli mo ing keyang mua, kabang-kaba ing keyang ganaka. Karas ning dengi, mapalyaring ating luwa, dapot datang ing tula. Pupurianda ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo ko sa o Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko.
Inalilan mong pamanerak ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Pupurianda ka, o Ginoo, uling linigtas mo ko. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako iwan, mi kametong kong pamipatilip, at dimdam ko ing siwala daring dakal at laksalaksang anghel. Makapadurot la king trono, karing apat a mebyelelangan, at karing makatwa. Ngarang may kantang masikan, ing korderong petero, karapat dapat siyang tanggap upaya, pibandyan, kabiasnan at sikanan, dangal, ligaya at kapurian. At dimdam ko lang magkanto, ringrelangan aatsubanwo, king yatu, king lalam ning yatu, at ding atsuking dagat, ding sablang lelangan, king mabilog asikluban. King makaluklok king trono, at king kordero, mabibiyaya ing dangal, ligaya, kapurian, at upaya, angga king kapilan paman. Ngarang may kibat ding apat a mebyelelangan. Amen. At miksakabla ring makatwa at simbande. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. I Kristo, sinublineng nebye, ing Ginoo ring sablang lelangan, pepakit yang pakalulu, karing sablang balayan. Ing Ginoo manatili ake kayo. At keko, antimurin, Pamasa king maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya keko, o Ginoo. Pasibayo yang pepakit ni Jesus, karing alagad na, king pangpang ning dagat-dagatan, ning Tiberias. Pepakit ya king antika niting paralan. Mia Beabelo, ri Simon Pedro, Tomas, ing mayayawos kambal, Nathaniel ataw Kana, Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwapo karing alagad ng Jesus, nga nang sinabing Simon Pedro Karela. Manasan ko, tuki kami keko, ngara naman kang Simon Pedro. Mekola at sinake king bangka. Dapot ala ng arakap nano mong asan king kabukas ay ito. Inyang saslag niya ing aldo at yu Jesus king pangpang. Dapot ere akilala ring alagad king ya Jesus. Nga na karela. Anak, atin kayong ikwa, Ala ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibaldugye ing lambat king dane ng wanan ning bangka at manikwa kayo. bildog de ing lambat at ere agyong isaka, uli na ning kerak nanding asan. Nga na ning alagad pakamala ng Jesus kang Pedro, iya, ing Ginoo. Panamdam ng Simon Pedro, king ya pala, ing Ginoo.
Sinulod na ing imala na, uling lubas siya. At linuksuya king danum. Dapot sinadsadlang makabangka, king pangpang, ding aliwang alagad, at guguyod de ing lambat, amip nung asan. Ela masyadong malawot king pangpang. Mga dinalan, ayarda mo ing dayo na. Kasakera king pangpang, may nakit lang uling mi babaya, at asan ang makaderang ampong tinape, nga ng Jesus Karela. Magdala kayong mapilan keni karingasan aara kapyu. Inya, sinakeya king bangka is Simon Pedro, at ginuyod ne papunta king pangpang, ing lambat, amip nung mga ragulayasan. Dinalan la, at 50 e gana-gana. Yame sira ing lambat, agyang marakalla. Nga ng Jesus Karela. Me kayo keni at magalmusal kayo. Dapot ala metong man karela, me ngangas kinutang kaya, nung ninuya, uling balura king ya ing ginu. Linapit ya Jesus, at kinwane ing tinape, at binyene karela, at antimurin ding asan. Itiya ing katlong pamipakit ng Jesus, karing alagad, kay bat ng sinubling mebye. Inyang may kapag-almusal na la, kitna ng Jesus i Simon Pedro. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko may git karene. Huwagin mo, balo mo, king kaluguran da ka. Nga nang may kibat Pedro, sinabi ng Jesus, Pakanan mo la, ringka kong biserong tupa. kitang ng kadwang ulit. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat ya i Pedro, huwagin mo, balo mo, king kaluguran da ka. Nga nang may kibat Jesus, Ingatan mo la, ring tupa ko. kitang na king katlong ukdu. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May lungkot ya i Pedro, uling may katatlo na kitang, kaluguran mo ko. At may kibat ya, Gino, balo mo ing sabla, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus, Pakanan mo la, ring tupa ko. Ing katutuan sasabyan ko keka, inyang kainakan, ika ing mibablas king sarili mo, at lalakad ka nung nuka bisang munta. Potang matwa ka, iachat mo la, ring gamat mo, at aliwaya ing miblas keka, at midala keka king lugal, ae ka bisang munta. sinabi na iti, ban ipabalo na, nung makananuyang mate i Pedro, at munya kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti, nga ng Jesus, Tuki ka kanako. Ing mayap na pong balita, ning kekatang kaligtasan. kapurian keka o Kristo. Happy Easter po. Happy Easter po among. Uli pong ngeni ko pa mo may kapagnisang Domingo Keti, anya gigreet na kayong Easter greeting, ne po. Ing pong ebanghelyo tamong ngeni, kang San Juan Evangelista, didina ng ulaga ing misyuna ning Santa Iglesia Katolika. At ing kadwa, yapin itang ing malugod na Diyos, balo na nung nano ing kakatamong pamangailangan, material yaman yan o spiritual pangangailangan. Ing katlo, yapin itang pamanantabi na ning presensya ng Jesus king kapamilatan daring sakramento, lalong-lalo na po ing sakramento na ning banal na misa o ing Eucharistia. Iti na po ing katlong beses na pepakit kay Jesus, karing kayang alagad kanyang sinubliang mebye. Ketang kadwa, alayo itomas amanwan tamong doubting Thomas, itang kambal.
Anya burina ing akit ni Jesus at atag kilana la ring sugat na. King kayang katilindikingan, ampo karinggamat na at bitis. Pero sabi ng Jesus kaya, mapalad la, blessed are those who have not seen and yet believe. Jesus pepakit siya king dagat ning Tiberias o Lake of Galilee. At iti maulagayang lugar, pauli na pinitang kanyang magumpisayang manarali Jesus, karinya dakal taong pepakayap at dakal lang taong tinanggap karing kayang amano at migsisi sinalpantaya kaya. Anyangin pasibayo magbalik ya ka rin. But this time, not anymore in his physical body, but in his glorified body, as he has risen from the dead. Pati nga pon, at kabukas ng manasan ding apostoles, pero alala pong arakap. Balutaw naman na ekspertula king pamanasan din, lalo na Simon Pedro, ang poing kapatad na Andres. Pero bandang tauli, alalang arakap, anya minulila. Nung lalawian tamo po, San Juan, didina ng emphasis, itang kabengyan, bengi lang minta, bangka nita pumalaut la, at baluta naman po ita karalumduman, madalumdum. At kanyang dinatangla, kanyang migbalik la, yapi na yung pagbubukang liwayway, na itang abakamaranon, paslag ni ngaldo. At kanyang atag mo na lang Jesus, sinabi na karela, anak, ating kayong ikwa. Alala pong ikwa. Anya nga ng Jesus karela, ibaldugye ing lambat, king dane ng wanan ning bangka, at makarakap kayo. Wapi naman, milyarita, tikyan daing sinabi ng Jesus, at kay bat dakal lang ara kapayasan, halos mapisiya o masiraya itang lambat da. So from darkness to light, Jesus ya ing sulu ning biyena ning tao, ing sulu ning mabilugayato, sulu ning kaligtasan king kasalanan at kamatayan. Anyapin ing pamanasanda maging successful because they followed the words and instructions of Jesus. Makanyan mo naman keng potang tutok yan tala, ring amano na ning Ginu, retang kayang instructions, retang utos na kaya katamo, maging tamong matagumpe, maging tamong successful, magbungay kaya katamong gagawan. But unless we are always in the darkness, dulot na ning kasalanan, ning bisyo, ning pamaging makasarili, ala tamong agawa. Ala tamong aibye o a-contribute king pamilya, king komunidad. At ining incident ay ni, pegsadya na lang almusal Jesus din kayang alagad. At kay bateng piyabit-abit itang lambat, bandang tauli didam tamo king Simon Pedro, ya talaga ing peka sentro na nitang pamanabit ketang lambat. Baluta naman na Simon Pedro, ya ing pinili ng Jesus, Peter, you are the rock, and on this rock I will build my church. Iting pamanabit ng Pedro at dingasan, sisimbolo nala king i Pedro ya ing maging leader da ring apostoles. Kenita mo akit na enala paboren Saint Peter den kayang kayabe alagad. Because the church is founded on the rock and on the foundation of the apostles. Anya itang retang sanareta
at syuking metong alambat, sisimbolo nala ning pamisan metong dareng apostoles. Amanuan tamo po ngening College of the Bishops. Ing pamisan metong da ring apostoles. At di na nyo kung kareng arakapyu, miglutula, kay bat mengan la. Pero bayo la mengan, migpasalamat kay Jesus, karing regalo na ning asan ang pontinape. At kay bat nanita, pirakarakaya na la karela. Iti, akakita mo na ing milagrong ini, kalupan niya naman itang milagrong milyari, aking Galilea, anong nuka rin, the few bread and few fish, mig-multiply la. Mig-multiply la. And of course, this is leading us to the sacrament of the Holy Eucharist. Anong nuka rin, Kristo, ya ing tinape ning bi, at ya ing pamangana ning kakatamong pamaglakbe, pamangana ning kakatamong kaladwa. And with this breaking of the bread and the distribution of the fish, they were able to recognize Jesus. Akilala re, king itang kayabera ihapi ni Jesus. Ewari po makanyan mo naman ng karanasan dareng adwang disipulo papunta king Emmaus. They were able to recognize Jesus in the words that He was telling them, and most importantly, in the breaking of the bread. Pero alang ninuman karela, ing mengangas mangutang. But the youngest of them, Saint John the Beloved, told Peter, ing Ginu. Anya malalagwa Pedro, linundag yaking danum, pauli napin ng lubas ya. And bandang taulina ng Ebanghelyo, dimdam tamo itang personal dialogue ng Peter with Peter, ne? Pero ating mo na metong awsan tamong simbolaki tamo keni, yapin itang mibabayang uling. Mibabayang uling. Kanyang muntalaking Garden of Gethsemane reng sundalos para dakpan de Jesus ne ating metong sinabi na ini kaya bene ini ketang oras ay tay Pedro at suya kay ngarap na ning babayang uling magparimlaya. So it was the same kind of experience, ne? Pero kanita itang mumuna denied ni Jesus. Kay balo ing sasabihan nyo. Pero this time Peter proclaimed, revealed that he loves Jesus. Pedro, kaluguran mo ko. Opo, kaluguran da kayo. Sesen mula, reng bisero kong tupa. Pedro, kaluguran mo ko. Pakanan mula, reng tupa ko. Pedro, kaluguran mo ko. Ingatan mula, reng tupa ko. So the three denials of Peter were replaced into three affirmation of love for Jesus. At makanyan pin, pauli na pinitang lugod na ito, sinabi ng Jesus kaya, datang ingaldo, ka makapunta ka retang lugar laburi mong puntalan, uling matuwana ka. Ka naman makapamiblas si kamo, kailangan nating sumaup ka. At nga na pang Jesus kaya, potang matuwana ka, i-chat mo la ring gamat mo, at aliwaya ing miblas ka at midala ka, king lugal kabisang munta. Ing buri nang sabihan ini, yapin itang nung nanong dalana ng Pedro, king daratang ayaldo, king karelang pamanaral, king maya pabalita. And truly such, may kirakeya i Pedro, king Paschal mysteries na ning ginutamong Jesucristo, king kayang kasakitan, king kayang kamatayan king krus, at king pangasubling mi. Anyapin niya,
He was also crucified, but upside down. And in the end, baluta naman na ring apostoles, majority of them died as martyrs. Dinaon ding sarili da. Kingarap na ning pamanusig, kingarap na ning torture, ing pamipapate karela, and because of this, they rose with Jesus from dead. Anyapin, king mumuna pong pamamasa, baluta mo na sinabyanan da nala, na ere babalita ing lagyong Jesus at ing kayang pangasubling mebye. Kaya pakulong da nala po, pero ing anghel ning Ginoo sinopa nala bang kanita makabulos la, at ipagpatuloy da itang karelang pamanaran. Wari dapat sana tinuk ng nala, uli na pining delikado yung biyeda. But they were so courageous, megin lang matapang, pauli na pinitang balura, king mamantabeya at kaya bere Jesus as sinubling mebye. Alang me kapigil karela, they were so bold and brave, courageous, no, even to face imprisonment, torture, and even killing them. They did not, or they were not able to stop them. So kapatid, nano ing mensahe na ning ring pamamasa kay katamo, mumunan dili, nung ding apostoles, dinina na lang misyon ning ginutamo nga sa Kristo, ing balang metong kay katamo mo naman, at tintamong mission, uling kanyang may nga binyag tamo, we became disciples of Jesus. May ginakatamong talatuki. At ing kakatamong biye Kristiyano, mga baldugan, ing salesen tayo, ing kakatamong pamibiyebye, maging mayap tamong memalen, at maging banal tamo, ing kakatamong gagawan. So that in the end, if Christ is with us, we will bear fruit. Bistat man, maglakad tamo, kayabe na ning karalumduman, ing kasalanan, ing kasakitan, ing miyayliwang pigagap ning biye, but we know that Jesus is alive, is the light of our life. Anyapin ita, ing Paschal candle, ne, tuturo na kaya katamo, ako'y ni, Kristo, ing sulunan ning biye mo. And we will be able to overcome these forms of darkness because the light is much brighter than any kind of sin and many other things like vices, nepo, itang alang pa magmalasakit ka rin kalupang tao. So as long as we have Jesus with us at pakiramdaman tala rin amano na, at tutukyan tala ding instructions na makarakap tamo. We will have more. We will bear fruit. Ne? Anyapin, Jesus, sinabi na ka rin kayang apostoles, ne, from now on, you will become fishers of men. So kapatid, metong yang importanteng bagay ta, atin tamongan misyon, ketiking yato. Inkadwa, balo na ning Diyos nung naning pamangailangan tamo. And kanyang alalang ara kapayasan ding apostoles, Jesus provided an abundance of catch. Nepo, may karakap lang dakal. So makanyan mo naman, yung Diyos amadugod, susupply nala, bibye nala, darake nala, rin kaya katamong pamangailangan. Material naman yan o spiritual. And we are so blessed, pauli na pinitang king pamamirasong tinape, Jesus kaya tayo. And that is the sacrament of the Holy Eucharist. And all the other sacraments. Pero king banal na Eucharistia, at tintamong amanuan real presence of Jesus. At tsuya, kaya tayang yeni, king kayang amano, at king kayang katawan at daya, at tatanggapan tamo king Holy Communion. And therefore, the Holy Eucharist serves as our food
for our journey. King kaya katamong pamaglakbe. And at the same time, it gives us an assurance that Jesus will never leave us alone. So kapatid, magpasalamat tamo king apong Ginoo. Pero etamo kakalingwan, itamongan bilang Santa Iglesia Katolika atin tamong misyon. Yapin itang maging mapagmalasakit tamo karing kalupa tamong tao, and at the same time, labanan tala. Ring nanumang katiwalyan o karulumduman ning panahon, ing kasalanan, ing bisyo, ing immoralidad, ang popaying dishonesty. Ngayon daratanging election, kailangan ing isipan talang masalese, rin kaya katamong iboto. Itang balutamo na makasawp at ating pamibiyebye, mayap, pingarapanan ng Diyos at karing kalupang tao. Let us give our best. Nepo, God will supply our needs, will supply all the things that we need in order to become a better person and a better child of His kingdom. Amen. Palakad tamo po. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu, lina ng King Banwat Yatu, at kang Yesu Kristo, ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ning Banalay Espiritu, nibayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, Mete at mikutkut, tinipaya ka ring Mete, King Katlong Aldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwo makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangipatawad na ring kasalanan, King Pangasubridang Mering Mete, at King Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo King Ginutang Yesu Kristo para karing sablang patutukeya, King Karelang Bie at Apostolado. At nga tamong sumabi, sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Sinubling mebye, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginu, ding apostol mo, menasanla, kebukas at alalang arakap. Papanatilyan mo ing tetagan ding sablamong apostol, ngining kasalukuyan, amagobrang balamuwari alang bunga. Inya, ngaming manalangin. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin. Ginu, era ka akilala, ring apostol. Maralas eni akakit ing atsuka. Dinan mo kaming kamalayan, ing atsukang kayabemi. Inya ngaming manalangin. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginu, ngening kasalukuyan, ing lambat ning Santa Iglesia, kakatmuyang pasibayo, karing taong iba't king mabilog ayato. Emoy paintulot ing magisiya, ing lambat, nune dinan mong lugal, ding sabla, ipanalangin mi keka o Ginu. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginu ang timurin, ngening kasalukuyan, karing dakal alugal, ding tubod mo, mibabalan lang magsalita king lagyo mo. Pamintuan da ka sana, ring kekang talapatutu, imbes na ring tao, at ipanaral deng alang takot, ing kekang amano. Ipanalangin mi keka o Ginu. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuring alagad mo, usi gandala namang ngening kasalukuyan. Yugsero ring king karelang sukulan at labis pamanasakit. Dinan mong tetagan maging tapat at mibato, king karelang kasakitan, kambening tula, ipanalangin mi keka o Ginu. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuding komunidad ning Kristiyana, kaya bening kabilugan lelangan at danandakasanang ligaya, dangal at kapurian, ipanalangin mi keka o Ginu. Sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Ginu mayap ing atsuke keting kayabe mo. Ika ing kaya kaming sika na natula,
ngenit manggaman kapilan. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapan ng Diyos, itpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, hingi kapuri at tikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O itpaming miglalang, tanggapan mo reting regalong iba't king kaya kang iglesia. Ing maragulatulang pigkalob mo kaya kami, mirasana king kayang kaganapan karin banwa. Ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati, at numan ka rin o itpa, Diyos king alananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Pupuryanda ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ning pamanyubling mebye, inyang i Kristo maging sakripisyo Pascual miya. Yapamurin ing kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. I Kristo ya ing biktima, aena mate kapilanman. Ing kordero amisan metena, mabibyeya manggaman king alananga. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayune ing mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralitda ing kaya kang ligaya, lain makabe kami, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka at ngaming kakanta.
Tunay kapin banal o hidpa, ikaing panibatan ning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king spiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, pirasone at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayu at alananggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, bangketa mi patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti king kapigaganakan kanako. Palakad Ing tayo. misteryo ni kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi oid pa, ing kamatayan at pamanyobli ng may biye ning anak mo. Daraon mi keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaka darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me oit pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambian ng Francisco ake kaming Papa, at ti Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling mi, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kaingan, gawan mo kaingan, karapat dapat magkamit king biye alananga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring Apostol, at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekaban ning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya itpang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Bilang pamilya ng Diyos, mausta mo kingit pa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ni pangin tuanya
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan me, ampon bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakita mo po yung may kakametong tamo king kapayapan. Nyo ing kordero ng Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat iagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko, maigit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ko, dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, ume ka mo man espiritual kening puso ko, kakaulan da ka, bala mo mawari, atsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Katawan ng Kristo.
manatili tamo pong makaluklok. Among August, king lagyo na po ning kaya kaming parokya, Banala Cruz, panimuna na pong Reverend Father Deo Galang at ding PPC Coordinator. Payabot mi po ing maragula kapasalamatan at adi na nyo kaming panahon at pagkakataon. Salamat po karing mensahe at tandanan mi po sana na emiya manikit ing Ginoo. Matibe mi pong paniwalan na atsuya. At ya ing sulu at kaligtasan mi. At ya po ing tukyan mi ding instruction na ban ikamingan po datang ingaldo manawa at successful kamingan. At misasan metong king kababan at panemiyang gaganakan ing banal king banal kaya kami ing banalamisa kaya kami ing pamamiraso ng tinape ng Ginoo at gampanan biyang mayap at mong pamagmalasakit ing kaya kaming misyon. Dakal pong dakal salamat among palakpakan taya po iyan. Talakad tamo po. Manalangin tamo, oid paming malugod, balikdan meng mipnong ganaka ingke kang balayan, at kapamilatanda reting misteryo ning Paskwa, idala mo kaya sana king ligaya ning pamanyubling mi. Itiadwan mi king lagyo ning Ginong Jesus. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo. At kaya ka o antimurin. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingid pa amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia.